meletus balon ungu. Wow. Lihat teman-teman. Wih, keren. Kita mendapatkan pop-it lagi teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman ya. Pop-itnya bentuk bebek teman-teman. Wih. Wek. Wow. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak teman-teman. Wih. Lihat teman-teman, di depan kakak sekarang banyak sekali truk terparkir di sini teman-teman. Wow, dinaikin sama si ondel-ondel teman-teman. Anak ondel-ondel pada naik truk teman-teman. Wow. Ini juga ondel-ondel dewasanya sedang menjaga teman-teman ya, supaya truknya tidak diambil orang teman-teman. Wow. Itu lihat teman-teman, di belakang si ondel-ondel banyak sekali balon emoji teman-teman. Widih, mantul sekali teman-teman. Ayo kita pecahkan nih teman-teman. Tapi tunggu dulu teman-teman, kita cari dulu palu ajaib ya teman-teman ya, untuk pecahkan balon-balon yang ada di sini. Kira-kira palu ajaib di mana teman-teman ya? Wow, tidak ada di sini teman-teman. Wih, ini teman-teman, kita menemukan palu ajaib ya teman-teman. Wow, mantul, keren sekali teman-teman ya. Ayo teman-teman, bantu kakak untuk pecahkan balon-balon yang ada di sini teman-teman ya. Kita pecahkan dulu dari balon warna hijau teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Ayo teman-teman, kita nyanyi ya. Balon green, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon hijau. Wow, lihat teman-teman. Wow, mantul. Kita mendapatkan pop-it teman-teman ya. Pop-it bentuknya strawberry. Wih, mantul teman-teman. Kita taruh sini teman-teman ya. Wow, keren. Ayo teman-teman, sekarang kita pecahkan balon yang warna kuning teman-teman. Wih, mantul. Ayo kita nyanyi teman-teman. Balon yellow, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon kuning. Wih. Lihat teman-teman, mantul sekali teman-teman. Wow, keren. Kita mendapatkan pop-it lagi teman-teman. Pop-it bentuknya kupu-kupu teman-teman ya. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo kita taruh sini teman-teman ya. Wih, keren. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon mana lagi teman-teman ya. Wow, warna biru kita pecahkan nih teman-teman. Yuk, kita nyanyi dulu teman-teman. Balon blue, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon biru. Wow. Lihat teman-teman, kita mendapatkan pop-it lagi teman-teman. Wih, keren banget teman-teman. Pop-itnya bentuknya es krim teman-teman ya. Siapa yang suka es krim? Mantul. Ayo teman-teman, kita selamatkan, taruh sini teman-teman ya. Widih. Nah, sekarang sisa terakhir teman-teman. Ini ada balon warna ungu teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita pecahkan teman-teman. Balon purple, where are you? Here I am, how do you do? Meletus balon ungu. Wow. Lihat teman-teman. Wih, keren. Kita mendapatkan pop-it lagi teman-teman. Widih, keren sekali teman-teman ya. Pop-itnya bentuk bebek teman-teman. Wih. Wek. Wow. Kita taruh sini teman-teman. Kita kumpulkan di sini ya. Wah. Balonnya sudah pecah semua teman-teman ya. Wow, kita mendapatkan pop-it banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman sudah bantu kakak untuk pecahkan balon-balon yang ada di sini teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru datang ke channel ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Nonton juga video-video yang lain ya. Bye. Yuhuu.